Oleh masa berat jonin teral te vlog YouTube channel hi karek dona chuwang jonin teral te vlog YouTube channel hi atam theng berin kan subscribe sak thau doni ti kha karon sei ma sa ni ro se ti jonin devita thina chungchang a hian borok hi are lei theilowa tuna hian pastoron komna kan ngai thladona pastoron komna ti a hianin YouTuber hovin video a an komna khatiang kha nilem lovin le audio a phone call a khatianga record kha nilovin vanlal huma call ni hianin an ina alen chila ti chuan thilom zele kal mangvel asoya chumia thil soya chu paper an ziaka khami kha aron share chuak le don tina nia kan ngai thla hawanga ti chuanin atul dana zirin kan soi ho le donia David Lalmon Mipuite tuireal Airfield VDP kumpuan committee te kut thak na wanga boral chu nimin ni somni pariat thlasong pani sang ni somni pali khan kanrala he hun mangtu te hi shiat na FB group te kan ni he program a hian hun kai shwai tu chairman ta na ruat kani a engkim athwang do ne muti lain kan thenom maya ruang lo thleng tur dar ni le chan via vui tur a oma he hun nang le tur hian ka man mo hle nge aboi ve mel khop mai karon soilok darkar chan ve vela zo mai tura in ngai kan ilain darkar khatle chan ve ngut hun kan manga hetia kan rei viau na chan po hi devita khongai na le side le lam dem na thuleng vel atam luat wang ani ber mizauti hian tun malamin mai thai le pachia te kan lo endong fo china tun nu hian kan social organization te zara na satakin mason na aombok heti lai hian atak taka chuan in thliar na chu ala re vek chuang lo hetlai hian ka sei le lockdown malai khan meichia kan ti meithai kan ti tele pachia te ka endong kha anasa ani ti kan thatlanga ti chonin generation te aroin thlak chhojela kan changkang chhojela tu nu hi chonin are viwa amero chu tunaron soeng khanin tlema mine nung lo hi kain thlir de ulek chon ala khiat ani David Boral thu social media shanga kaloshiat khan ama le David chung telama ngal chat kani helam hui hian article pani lai ka ziak man nge heng social media report te hian David twal thi na an dem veka VDP kumpuan committee ten Davida an soi sakdan le achunga kuthak an du tholu tuknia langte hi kan la dem reng bok mizo te hi lal nei in oparo in rel thin kan ni lai khan thu nei na top nei tu chu lal ani tuna chuan lung silo chunga min op tu India sarkar dan siam te hi kan chunga ro rela thu nei tu ani ta zoka heng dan te hi zom mai tur kan ni laya kan pal zut fo hian boina tam tak min thlen mek chu ani tak hi manlai khanin lalro rel na noya tu te po khan omveka engemaw kong sanga boina thila lal khan a ching fel mai thina ti chon tu nu kha tiang kha ani to lo kan kalpel vek to amera chu India dan noya kan oma chu dan chu kan man tur po nia kan mang thina ni boka chu India dan chu kan zoma kan mang bok turani amera chu dan chu mang lo kanam ta thin bokani thina chu David Lalmon Mipuite hi date ni sompria thlasong pani sang ni sompni palizan live khan aboral chan hi Airfield veng Thar Presbyterian Pastor Quarters roka ching sing ni sangli bo thule he thila rin hlel ani chungchanga kumpuan committee ten kut an thlak na wangnia ngai ani Pastor Quarters rok ani hun hi daruk le chanbe changa dar chari le min somni inkar ani mela Quarters rok ani thu hi in khomban pastor chungkwa ten in an thlen nuwa riat chwa ani he thil thleng hi pastor te hian an bul nai om twal upa pakhat le KGP leader chu shil ngalin in khombang then khat po an lut ve ngala kal khom ho zingam then khat chuan in khom kalpa a David ali athian pa du saka Pastor Quarters bul naya an mu thu te soi chwakin anjinga mi then khat chu kumpuan lama in mang an lo ni boka wangin he thil thleng chungchang hi an rem hriat angin an bo zuita ani ber hetlai he chonin kadem lem lawa katiang rin lalna khachu an chanchin an hun kal towa an hun man dan kha alo por ve viwa an lo ni kho lo ve viu te poniang katiang kha chonin an mani rilru ngai dana chun rin lal po a om viu ngalang karing
David ali athian pa anrin hlel na chan po hi antun manun dan le an poilo khoi to thin nen anni bak hi airfield veng chunga rin hlel tur an omlo ni in an soi he thila hian ka thuziak masalama pastorin kumpuan lama David ati chian dun a report awanga volum ta ni rin na ommek kalo trom puina chu thudik zo ka sha ta ka wangin ka pei thata ani David aboral thu hi ni nuwa atlang thang chawa VDP kumpuan committee ten mei thaile chumchia Zawk te chunga hian kutman po omlovin diriam na anlan tir ni in Mipuite tam Zawk chuan kan ngai bok hetiang ani lai hian VDP kumpuan lam hian na satakin David hi an va in an ngai sa ti le he thilamo phurtu berangai thein David a angai dam du lawa kumpuan committee lama petu le khongai na lan tir du lo tu angin bial tu pastor chu kan ngai chup ani ber mai hei po hi ka pai thatil bok pastor quarter sa David kan ral zo hian ral na hun man zo nilavin YouTuber pakhatin David anu akoma akom tu hi kan motora chuang ho tur ani awangin kan nga ka heti lai hian tuiral pastor quarter chu mi chen khatin an veng ti thu an ron soya kan kalpui chen khat chu an ter ngal hle arem chan khami pastor quarter an veng ti khachu I kipona kalo hriat dan me chon thalak ata pokhanin aron posa khami kha kalo hriat dan ani chu lai ti in amuna zukkal tha in kan sheta a heti lai thleng hian karil ru ala dang lam lo pastor quarters ven ani lai thalak the dar lam hlir kalo ngai to nge nge kan zuk thlenga duty an lo omlawa gate kalut ngal chutia alo free tak viawa chuan ti in mani social media lama miswal lu na kha ka han en ngal chata anwaya plastic tui zem sir chunga quarters rok tu lu na nu ma kenyak nu le balkai te chu ka en le a tha te kalak mek lai chuan pastor ni ngei tur chu alo chuak ta a quarters vela midang welcome vak lo tura kalo swang to lai chuan chu tiang mishing chu alo ni lem lawa ka biak le zo na te po chu ka be sei pha bakin min chang mu mal ta dei mai helaya kan soi rig le du lo ka chu toy te in pastor hi ti hianin azuk muwa azuk koma tin midang po lo ni ta sela khatianga akom tu tur lo biak that lo ro tang tur khachu ani ka ring lem lo ti karan soi lo kani chu pastor thu soi ka thil soi le zona chin khat min chan na chu heng te hi ani pakhat na in khom hlana pastor quarters rok ani thuwa anma ni chung kwa in rin hlel le memal ming mera report an nei lo pani na quarters rok tu hi chauka chaklam ventilation atang hian alut nge ti asoya mun dang lu theina dang a omlo hei hi chu ka mu dan che ani pathumna quarters rok tu hian kumin thal march khatop lama quarters rong noi ani dona rotlon an lei chu ventilation lu nan amang tangkai ti asoi bok chuti chuan he quarters rok tu hetlaya rotlon ti hi hemi rotlon mang tangkaya alu tani chonin pastor quarter hi akha chiang hle ti na ni meya chu ta tak chonin viewer hau khan enge in ngei dan ka khalawa rotlon mang tangkaya lutur khanin devita khan lut le ta ila rotlon mang hianin alu theidona mi kena nei ting kan soi khania khatiang khan boruak kha a om tlat maya chu chu ti hian rotlon te poron soilan ani a dam thapa ngai ta na ti tur ni om zok ta kan ni karon ti na ni chu hian pastor quarter si a chiang thokhat ni in alanga nangma ni chung ngai or in alo chuang kai to chin le in chung ko khosak dan chiang an ni thayengem tia ka zo na chu tiang mi hanrin hlel tur chu ka shemai lawa ba ka in leng hi mundanga changin kan nei ngai meu lo ti in min chang bok hetlaya ka ngai to na ti boy le tu chu anina tu ma in leng an nei ngai lem lo ti in pastor khan asoyani amero chu ru na poisaru thil kha a om le boxia hetla hi chu ke chuan ka ngai to thiam lo midang tu emo hi ron in rol zok hi an ome mo chu ti turin rin dan te ka nei let zok dei ni chu men quarters chaklam sira ventilation hi thil ru thang tan chuan lu har salutuk ni in alang lawa tlangwal satlia tan po thil har sa ani lo chuti rual chuan a chung lam hi chhuar siam hnan ani a om zia she chiang sa tan lo chuan boy thak ve thei tho turangai ani rotlon fit som panga changa som ni hi pastor quarters le biak in kara da ani a biak in kota chang hian alang chiang hle wa se hemi zan hian chang chedeu biak in kota no pang chwa pui an omlo ani mai thei pastor quarters hi biak in nen in chenom chi ani a pastor ko zola chang hian biak in pan na step toite ombok tuna pastor ti chen na floor chau hi chiam pum ani a
kan soi tak ventilation atang chau lo hi chuan miswal tan po lu ngai na a om lo ani thil ru tu hi he ina kal ngai mi alo ni ta se pastor quarters bul che in hi en thak thenarem chang om chun chu ani he in hi ruina na man thei thil then khat zor na mun ni in an soya he mi zan po hian david ati chian dun hian chak khai dap nan an mangai ti po a khomi te chuan an soi bok in rin hlel na chu Pastor Suidan Khan and quarters hi zanda rukle chanve changa dar sari le minute sompang inkara swam rok ani a David Khan anu kha da rukle minute somli panga pi ema a phone ani kha a phone man sak pra nen hian khuila ya nge anom ti hi thil poimo tak ani mel hetlaya anu daruk lem somli panga a phone ati hi heta hianin ama Davida afam to heta ko pathian pa hi thu zo fia thai chi ten yem ti in karil ru kalo ngai to vani chu in khom kal tlai deuh ten David ali athian pa pastor quarters bul naya an mu hi in khom chan ma ani mel le bok hemi nuwa David ali athian pa hi airfield penga anin chen hian David hi thil ru turin alet le angai mela David an anu abyak na call record hi adikani chuan quarters rock tur hian pastor quarters akal thlen chung minute nga pai chuan minute som panga vel bak hun anei mel lawani khai khom min sompang chung chon tinge na om ka tilem lo ke chon chu karon soi le lo kani chu na pakhat na pastor ne na David anu le du sakanu an kal hian pastor hian an ngei dam thu alo shila du sakan ne na po ngei dam na thu asoi bok du saka po hian tongkam chuan asim to tur thu asoi bok pastor hian khotlang shwai tu te po alo biak tur thu ashila du sakate na ngai dam na tia aron soi hi kichun makatia ngai dam sia khatianga kumpon lamina han hlap lea han vok le khachu kichun makati deu poisa borul thuat ero chuan poisa kha an thu pui ber ani lo thu asoi thung he thil hidar som pani le minute som am velani arin thu pastor hian asoi pani na pastor quarters rock ani dan hi police lama FIR alu lem lawa wangin du sakapo himan ani lem lo ni in alang hei hian enga tinge David boral nu a achian pa man ani chi lo ti chu achang ome he thil hian en tir chu pastor Kaushan khotlang lam hi tun thlengin an longoi ti na ani pathumna tuiral lam kan biak theite tong kamachang chuan David le an chung kolam chang pakhat ma an om lawa an thu soiro soi chon shi om lam deuh vek ani a soilo mayang o atrula ni le hundanga kan soile donya tuna athilon soi kha kechon adikaring ngal boga tin awatu kumpon haute pokha ka ngai dan me chonin voklum shrim shriman tum a ka ngai kami man ngai dan dik takani chu palina hetiang ani rual hian airfield khotlang lam hian an twal chunga thil thleng to china tanga an chui zonin an rin hlel hi so son an tum lem lo ni in alang finfia ala ni lo chung po in achianga an ngai mia ani ber pangana tuiral airfield VDP kumpuan lam kuthak na wanga thina thleng hi apoi tak zeta dan anga kal lo wang ani ti chu soinun angai om lave heti taka an china mai hi tuibon nu aru thei to lo ti ang mai ani rualin soi chwa shom tak thil om ve bok tuna chon soi ri lo le phot mayang heti taka pastorin dem a hlo chan hi inwak hlum na thlen chana bultum tu le ngai dam du lo tu anga thu kan shat ma sak wang ani bera mitam jok chuan he thu hi in shat nu po hian in thu shat ma sak kha in pai thei kher lawang a chan po mission hian kan ril ru lo chiam fel to pai hi har sa kan ti fo chin ani vanlal huma kol ni atira kan soyang khanin a youtuber mo journalist sinamo camera ne na zukom anni lo kan ti kha vanlal huma kol ni kha okhami kha kan du to kanga khulam panga an khotlang hroi tu tale mipui shim shimin du sakata hi an huwa ani topa khatiang khan channa engma nei lem lawa an background te ama kan sei tong khanin chanchin sang kan ngai thatawa ache theyang berin anon soi ani kha kha pastor tongkam thuzia kan ngai thak le kan thlir ho thei chu ni a thu tharta nakin zela alom ani chuanin kan lain chop chu sang na zel tura ngai ang o kha kan an le thei ni le phot do se